Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli milletteşler, kadirli kardeşlerim. Bugünkü bizning ötesi şiratdağı harfimiz ul mim. Mim harfi. Qaraymiz taqtaga, qarab ketik onun yazılışın. Her vaqtdagıça bizge harfning qayda o'rnashganini bilar için sızık kerak bo'la. Mine mim harfi ul sızık üstünde belekeyine onun başı var. Hem onun mine bu yoqqa tushib keta quyruğu. Mim harfi ul kichkina harf. Ul başqa harflerden özünün kichkinaligi bilan ayrılıp tura. Mine onun yazılışın kichkina bolganın biz qarab ketik, ikinci bir gadi harf bilan çağıştırabaymi. Alabız B harfin. Yazıp koyabız B harfi onun kırığına. Mine bizning B harfi. İtibar ettiğiz mim harfi nişik kichkina B harfi kırığında. Onun alfabette kile ismi mim. 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 Bire turgan ağzı m. M. Hem ul nişke ağız. Nişke ağız. Hazır bu harfini sürtten. Söz başında mim harfi yazıla mine bulay bulup. Nek sızık üstünde ul qaldıra mine şuşu özünün başın hem mine şuşunday kuyruk bilen ortından kile turgan harfke tutaşkan bula. İhtibar etəbiz. Mine Arap harfleri olar şunday cemaat. Olar sözün başında hem sözün ortasında her vakit jengillikке umtalalar. Mine qaraymiz. Mine bu kuyruqni bütün жерде süyrep yürürge ul ağır bular. Bizge de her vakit şuşu kuyruqni motor etip yazıp koyarga ağırlık tuturur. Şuşu kuyruqni süyrep girmesi için ul onu tüşerede qaldıra. Şuşu başını alada sözün başına kelip basa. Hem sözün ortasında biz bitinde on yaktan yazıp kelebizde mine şuşulay ittirip iki yakka da tutaşkan eybiri bula mim harfinin. Qala tağın şu onun bir nerse başı hem iki yakka da tutaşkan urunlu bulaşak. Mine bu yerleri bilen ol iki yakka da tutaşkan bula. Bu bizning gadi harfimiz bir nindi gururlukta yok. Alga kiletirgan harfke de tutaşkan, ortka kiletirgan harfke de tutaşkan. Bütün yerge ol bik дружелюбный, bik dus harf. Hem söz azağında ol bizning özünün alfabette turaturgan matur kıyafetin olacak. Yazıp kelebizde mim harfin. Hem ol mine şuşunday kıyafette bulaşak söz azağında. Mine garip harfleri aytamiz. Olar söz başında hem söz ortasında olar jengillikке umtalalar, hem söz azağında olar maturlukka umtalalar. Ol indi söz başında şu mine şuşu nide alfabette turgan matur kıyafetin alıp turacak. Hazır qarab ketik indi harakeler bilen. Birinci harakemiz bizning fatha. Fatha mim harfi bilen okula ma dip. Ma. İkinci harakemiz bizning kesra. Mim harfi bilen okula mi. Damma bilen mim okula mu. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Hazır indi qaraymiz sekin bilen.
Сәкенле мимне укыр өчен без алабыз һәм укыйбыз әм дип. Әм. Мә, ми, му. Әм. Мә, ми, му. Әм. Мә, ми, му. Әм. Менә мим хәрефе без татар кешеләре өчен бер авырлыкта тудырмый. Чөнки бу мим хәрефе белән без сөйләшәбез. Безнең мәктәп, мәк, мул, миләш, менә шушындый сүзләребездә бөтенебез мә, ми, му авазлары белән сөйләшәбез. Хәзер инде карап китик китабыбыздагы мим хәрефенә булган күнегүләрне 13-нче биттә. Әм, им, мур, муз, рум, әмәра, умира, әмру, имру, рамзу, ирми, mermeru, ramramu, zemzemu. Менә кадерле җәмәгать, без мим хәрефе турындагы бөтен белемне алырга тырыштык. Biz нәрсә бу дәрестән үзебезгә алырга тиешбез? Беренчедән, мим хәрефенең язылышын. Ул кечкенә хәреф дидек, һәм аның башы һәм койрыгы бар. Койрыгы хәреф аста, бәләкәй, башы өстә дидек. Аның гади хәреф ике якка да тоташкан урыннары була дидек. Ул һәр вакыт үзеннән алдагы хәрефкә һәм үзеннән арттагы хәрефкә тоташкан булырга тиеш. Һәм өченчесе, biz инде аның безнең татар телендәге м хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый сөйләмдә. Нәк без үзебез ничек м хәрефе белән сөйләшәбез, татарча матур итеп, шушы м хәрефе бездә гарәп телендә дә шушындый матур итеп, шушы аваз белән сөйләшергә тиешбез. Әгәр дә сез бүгенге дәрестән шушы әйберләрне алып карап, шушы материалны үзләштерсәгез, сез бүгенге дәресне 5-легә үзләштергән буласыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.